States Private Security Agency kwah hadun buskopna ni koloni mimtru jowai Western Hill. Dapalat ba ko ya ki form ne benta ka batch ko wanyaw na do kakasan turik July 2000 Kani ka training center to kawadatip mit da ka Home Police Department yong ka sorkar Mikhalia. Kiwan ki kon control kolot ki wakwa uwan training security guard heni ye piwan chim ya ki form na don buskopna training center Seleni colony mi matru jawai. Hakani ka training security guard daw sikai lang le ya ka computer course ka wawyarap ipi kam mangbok ya ka computer. Ijing tip iwarap panya ye pi pon hai kini ki number. Nru not condition condiso nyaw nya. Nyaw not pra san pra nyaw pra nyaw. Hindi nyaw so san so iwi san so. Kumle piora ki upayoni chana ipertunjungan atau memperangki suyam haju ipola mana kamu supervisor yoka edit private posal niliang ini the platform ini kasih ke artarik Julai arjar punru dibentar ke training security guard 7 batch lada nipertunjung pi ki kwa ulai yakni ke training ye pi full how ni unumbar hawa lane ye piula chifom habasko penar jowai ye kini ke training sudangi haka kasantere Julai arjar arpunru eduni ketini kule chibon ngasih kemudian kena pi sebagai wanita yang ide training ikam ki basic komputer yang kena ki wawan training security guard heni de wati pi yang ke komputer yarap ko ye pi wow yokam yojan Facebook